Miyayaliwang lugar at bage king eskwela. Kaya rimeng ilbening video, asahan dakang, abalo at asabi laring lugar king eskwela. Abalo at asabi ring bage aakakit tamo king kilob silid pipag-aralan. Nanuyo ang akakit mong litrato. Magaling! Apin ini ing eskwela. King eskwela, manakit tamong mayayaliwang lugar. Tara, pakibaluan talo, ring mayayaliwang lugar, aagit tamo king eskwela. Silid pipag-aralan. Iti ing lugar, nuno ko rin laakit ring anak amagaral gusto matchula eskwela. Silid daring libro o library. Iti ing lugar, nuno ko rin makalage ring miyayaliwang libro ning eskwela. Bawal ing masigla king lugar ay ni. Klinika. Kenila dadala ding anak ama sakit pakiramdam ustong atin klase. Keniya naman akit ing health leader ning eskwela. Iya ing sasaw at manantabe karing anak adadalado king clinic. Lugar pipamyalungan o playground. Kenila mamyalong ring anak amagaral. Opisina ning principal. Keni tayo akit ing kakatamong principal. Kareng balang silid pipag-aralan atin tamong akit miyayaliwang gamit o bage. Buryo bang abalo? Sige, are ni ring bage akaraniwang akit tamo king silid pipag-aralan. Lamesa at luklukan na rin anak. Pisara. Miyayaliwang klase ning libro. Notebook, ruler, lapis, pantasa, at mayayaliwa pang gamit agagamitan king kamag-aral. Salamat king pamakiramdam anak. Hanggang sa muli. Paalam!